Počela je utakmica. Fudbaleri Shamrocka naravno u svojoj tradicionalnoj zeleno-beloj opremi. Naime, kada su osnivani 1901. godine, ovaj klub su osnovali navijači škotskog Celtica, pa su zbog toga izabrali ovakav dizajn dresova. Evo prve lopte prema napadu Shamrocka i bit će to aut za fudbalere Partizana. Ponovo će to Nemanja Tomić izvesti, pokušati da pronađe nekog od igrača Partizana u kaznenom prostoru. Volkov skače i 1:0! Zaslužio ovaj momak da postigne gol. 1:0 za fudbalere Partizana. Rekoh, igra povređen i najbolji je do sada u timu Partizana. Evo tu svoju igru je krunisao pogodkom momak koji zaista izuzetno dobro skače i snalazi se u protivničkom kaznenom